haya, baada ya kuwa amesikia wamepita kwenye kipindi kigumu, yeye ndani alipata shida, akafunga kwa ajili yao, akajitesa kwa ajili yao, akaomba. Hakuishia kwamba amefunga, lakini aliomba. Hakuishia kwamba ana maumivu ndani ya moyo wake, kuna mambo hayaendi vizuri, lakini alichukua hatua ya kuomba, kwa sababu kusema kwamba kuna vitu ambavyo haufurahii vinaenda vizuri bila kuchukua hatua ya kufunga na kuomba haisaidii chochote. Tunaenda pamoja? Kwa sababu swala la kusema kwamba kuna vitu ambavyo vinakuumiza, okay, vinakuumiza sawa. Baada ya kuwa vimekuumiza, umefanya nini? Kwa sababu Mungu anachokitafuta, anatafuta ulipofunga. Je, uliingia kwenye maombi au haukuomba?